الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Musnad İmam Ahmed cihintinde keltirgan hadisinde inneke len ted'a şey'en lillahi azza ve celle illa beddeleke Allahu bihi ma huwa hayrun leke minhu di. Birər kimde Allah rizalığı için birər Allah Teala yaramağan işni, yaramağan amelini kaldıra ikendi, Allah Subhanahu ve Teala de ondan da hayırlarak ikinci bir nərsəgə almıştıracaqdı. Bu hadis indi kürsəte bizden g'ilmimiz artu bilan indi qaybir dinimizde yana hükümler aşıla, ham bilamiz birər kəsibimiz yoki birər işləytirgan işimiz yaramağanlığı turunda bilib alabız. Ham indi ko'pmidir yıllar indi biz buna ko'nikkash, chiniqqash bu kasbimizni yoki bu ishimizni almashtirasi kelmay. Shulay bit indi bik avr. Amma lakin bu hadis indi bizni tarbiyali Allah subhanahu wa ta'ala indi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizga aytdi, agar dedi Allah rizolig'i shunday shu buzuq, nashar, haram bo'lgan kasbni, ishni qoldirasin ekanda, Allah rizolig'i shuni deymi? Alloh taolo narsada ani bundan da xayrliroq narsa bilan almashtirashaqdi endi. Masalan, kishi shulay dinga kela, o'qiy boshlaydi, o'rgana boshlaydi, ham oshiqlana, uning hozirgi vaqtda kasb etirgan kasbi u haram amallardan bo'lib turar ekan. Erisha o'qiy turgan oyatlar, hadislar, masalan, biror riba bilan ish etirgan mumkin, xamir bilan ish etirgan mumkin, unda yakanda bu tantirlatigi Alloh taolo tiygan muomalatlar bilan ish etirgan mumkin endi. Ham endi amalakin masalan xizmat haqi ko'p bo'lu sababli endi bik ko'p yillar bo'yi shu ishda ishlagan orqasida bu buni qoldirasi kelmaydi. Buning endi nafsina deganda iymonina bik qati avr endi qoldirgan endi. Amma lakin Allah subhanahu wa ta'ala rizoligi uchun qoldiramiz ekan, shu kasbni endi, shu ishimizni Allah subhanahu wa ta'ala bu ishga qaraganda da, bu kasbga qaraganda da endi tag'in da xayrliligini bizga berashak endi. Bu amma lakin bu kasb ishgagina qog'ilmaydi. Umuman bizning turmushimizni shilg'ab ola. Biror turli masalan dinda da biror ibodat qilarga mumkin biz. Shulay bit. Biror ibodat yoki biror ortiqlik ishlab jibarga mumkin biz endi. Ham o'qi oshiqlana bu ibodat masalan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ishlamagan. Yoki ortiqlik qilganmiz endi, bilmish ishlaganmiz endi. Agarda Alloh rizoligi uchun qoldiramiz ekan, Alloh taolo yaxshisin ikkinchi xayrlar narsa bilan almashtirashaq endi. Yaxshirog'ini berashaq Alloh subhanahu va taolo. Yoki endi bularga mumkin biror majlisga bir qotib borasiz kelar, ammo lekin u majlisda masalan xamir bordi endi, Alloh taolo tarafidan tiyilgan qaybir gunohli ishlar bordi. Ham bitini bizning bikvarasi kelar, nafsi bizning ematli shunday majlisga bor. Agarda Alloh rizoligi uchun shunday majlisni qoldiramiz ekan, masalan xamir bo'lgan majlislar endi Alloh taolo tiygan butun turlarda buzuqliklar ishlanilayotgan shu majlisni qoldiramiz ekan, Alloh taolo endi bizga xayrlisini berarak, yoki endi bir xayrliroq, yaxshiroq halol bo'lgan majlis Alloh taolo bizga berashak endi, yoki endi xayrliroq eta olmashtira endi bizga ajr savobini berib biror ikkinchi dunyoviy masalani yengillaytirga mumkin endi. Mana shunga ko'ra bu davo deganda bir dori bizning nafsimizga endi turmushimizda shunday endi kelajakda yangi bir bilamiz ekan, bizning ishimizga qarata endi biror amalimizga qarata endi ibodatimizga qarab bu bir yaramaganligi to'g'risida endi shunga ko'ra qo'rqib turgan kerakmi? Shu ishni, shu amalni, shu ibodatni qoldirib, agarda u haram bo'lsa, dinimizda bo'lmasa. Chunki Alloh taolo bizga xayrlisi bilan almashtirashag'ani. Shunga ko'ra bu davoni, shu daruni degandaymi, ruhiy davo, ruhiy daru deganda unutmaylik. Alloh rizoligi uchun qoldiramiz ekan, gunohli amallarni bilib turgan kerak, Alloh subhanahu va taolo endi xayrlisi bilan berashak endi.
Чөнки күп вакытта очрарга мөмкин инде кардәшләребез, дусларыбыз берәр харам эштә эшлиләр, яки эше хәләл булса да диненә зыян китерә инде. Әгәр дә насихат кыла башлыйсың икән, ну нишлим инде ди, шулай кирәк бит инде, шулай язган ди. Менә шуны аңлатырга кирәк. Аллаһ ризалыгын калдырсаң, сиңа Аллаһ Тәала бу эшкә караганда да хәерлерәген бирәчәк инде. Шуңа күрә менә Аллаһ Тәала тауфик бирсен, шушы хәдисне, шушы Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм сүзенә ышанып, шикләнмичә ышанырга язсын инде һәм аның белән гамәл кулланырга язсын. Чөнки кызганычка каршы без теге беләбез дә, яки аны онытабыз, я беләбез дә гамәлдә кулланмыйбыз. Бә шундый тормышыбызда авырлык килеп тула икән инде, без инде гөнаһка батабыз, шушы тәвәккәлебез, Аллаһ белән бәйләнүебез инде кими. Һәм бу хәдистә инде безне Аллаһ белән бәйләргә өйрәтә. Калбыбызны Аллаһ белән бәйләргә тиешбез. Калдырабыз икән берәр гамәлне, без Аллаһ белән бәйләнәбез, Аллаһ Тәаләдән көтәбез, ул икенче яхшырагын, хәерлерәген, әйбәтрәген бирә дип инде. Шуңа күрә тырышык шушы Пәйгамбәр саллаллаһу сүзен тормышта ашырырга. Авырлык килсә, шушы хәдискә ябышырга. Аллаһ Субханаһу ва Тәала шушы инде динебездә аңлау бирсен безгә, чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәала Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте: "Мен юридиллаһ хайран юфаққиху фид-дин" ди. Кем Аллаһ Субханаһу ва Тәаләгә хәерлек тели ди, ул аңа диндә аңлау бирә ди. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәала безгә дә шушындай хәерле бәндәләреннән кылсын безне, диндә аңлау бирсен. Шушына өйрәнгән хәдисләр белән инде гамәл кылырга инде. Аллаһ Субханаһу ва Тәала барчабызга да инде тәүфик хидаят биреп, шу кушкан гамәлләрен эшләп инде үзенең фирдәүс җеннәтләренә кергән насыйп эйләсен иде. Субханакаллаһ бихамдик ва ашһаду ан ла илаһа илля анта ва астагфирука ва атубу илейк.